programs and I will good news and what the mama. And indeed, I have a very, very powerful and a good news at the Maubi Biara. And I will play with me live on Akoma 87.9 FM. And of course, my mama will be Biara Kwabanso Emra Unia TV. I got you, Akoma FM Unia TV Media General Edumakuno. We have always been the best, and Debiano Yeni Dikan. We are a day with the issue for a Pejay, Akoma FM, Onia TV, and all media general, your stations in Ano. Who just say your team foot for one talk. Now we are there, I want to. Kovias and Tena, me waha for good news. Akoma FM, a free bra, ye Peja Akoma AC ho. Na ya ba santemante mo ya je Ghana boss so je santemante boss so no bia bisa 87.9 ye dan kofi anopana me ka e de a kire tiefo ye guso radio ye de tiefo pe e de ma wo mo ente dumre bi na tiefo edumre bi a na ma frɛ kofi Akoma FM radio mo ma ye wei ne ye de mo pe e de ama mo because edumre bi ne Tony Best near board drive, near Pejana free drive, and you may as a mid morning, near system now fat net here for Monia J, and we are not sports near the Abam, a doom rebi, yes, and a Joe, young mamma and a dome pass on como near the most so. A brand do Sakuma FM, yen such a year, in programs, Ahudu imu. Na and a unveiling of Akoma Munsam Reloaded. Na nyina ene se radio station air coso programs awodo air coso no ebedumre bi na etiefo ne frɛ Akoma radio station monyen sachaye omayen then we give you what you need eno ne yede mamo awie me wo ha se me wo good news e de ma Onia TV Akoma FM and all our affiliate stations across the globe amuti mo amowa manane US United Kingdom and all the areas mo share free na mutie free and me wo oba fe sono sronko no me sesum yedada mumpuruka na ono ena efri ne ye onveli Akoma Munsam Reloaded program no ye pa hontoma foforo na ye de ne to esi akonwa so free juada akonyina onene ni team ena mu behu onanim ni nyina ne say you called for it and this is what we are giving you na obapa sronko kokokokokokoko se wio ene nana ya owusuwa and the new host from today for Akoma Munsam Yam fansam bokese and of course mo share live on TV wutie on radio obapa nana ya owusua ewo me nchen wa mo Munsam mama oh I know you just enjoyed it. Hello sweetheart, hug me and I would have said until I'm share fufu no minimpa because it is a and then Friday it's my birthday. Oh wow. Yeah, if you are my birthday and I enjoy white and white ayem peja eni animunyam enti nana ya ene medewo in my capacity as the programs director for Akoma 87.9 FM and on behalf of your general manager Obapa Faustina Derry and Yenuya Joris, the deputy general manager and the entire team and management, Yenia, the CEO, Mr. Nyama, and everybody. May the word tana kunya iso. Ifri na eko. Nama bless you, giving you a fresh anointing that you will exploit and of course go far and go far. Radio station ejumano eye dodo kunya ba akofo ntranso nche. Edumre bi yes the baby do you somebody beba na we yaba sana radio tie. It is sad season ni do it is your time, enjoy it. We season do now breswa you what the tie for ase. And that is what we do radio. Akonya ya tisu ye ne e radio so obi ahu ye adara seasons and na bia bedu na wabetan so
today on Friday 5th April 2024 in my capacity me jinama name say Kofi Asante, Programs Director, Faustina Derry, the Regional Manager for Akoma FM, Doris, and the management, and on behalf of Media General, Media General, we are the generals of media. And today, akonya kesi me de wo traso. Ne ye beboa na station ne beboa na watoa so aye adwuma papa. E de edu awia waba be ye Ghana nyina kenkon woni with team team am be boda na dinatefo ahwe ya ne wo be kase kase you do radio bia you do TV bia ya Akoma FM ya Wonia TV. That is how it is. Kofi Asante, I say so. Enti obapa na ya owusua wakonwa nie transform me and just enjoy yourself. Thank you very much and I bless you to that effect. Yes, enya no nkwa na show no ba beye. You ma dey botaye nyina ne sa wo haw usu ba bia wo Ghana how the bar na yetio. Ye hia nim defo. Asofo twotwo wuro din ahodo a wote na radio mu the only seer ono na Ghana ono kwa na kofa River Jordan ensuo e de baye. Kumasi came to a standstill. Na the whole Kumasi ono kwa ne prophet ba kope, the only prophet in Kumasi ana manfo tuka every America ebe salai say ye pe the only seer and the general in the prophetic ministry ewo Kumasi. Na enawie me body ahwe yawo TV no yeah me almost was me da say the only seer in radio bi gina adwuma mpanifo gina anamu na de wone no ebe kam ho aye adwuma eye Reverend Prophet Seer Apai live. Seer Brother Tracy Prophet Mame Chao akwaba na Seer bibi aboko de as a ne unso wa you white bu and I wish a boss we original one Debbie the bedded was a sick. Seer bibi aboko de oh the road is already Kumasi afio and my God is Otokonedu. My God is Otokonedu. When he talks he does. Mekai asafu crusade kesiye bia we ye no ho asafu heya asafu na me shira Abrotia Park ne so na ho oh na so kro ye di machi ache o ye di machi ache o si nensuo nto ensuo so anto my God sia onya me shira bo na onya wo kesiye edumre bi e wo radio na ye tiefo peno na ye di ama wo ye ni age se o aba beka nana ya usu ahu na on the program no toaso ye be mo akwaba aye ofie wo de wo ha dada anajo bia wo ha ba me de wa ba wia se wia nso bra na be bieja na wo behu ene de be tofo bia ka na onyame enye kese our God is Atokonedu. When he talks he does right am so ma min sama makwaba o kwasu nkosu bie ide de na ba Kofi Asante we Akoma mu nsem be ba chawo enye Ghana Akoma Akoma mu nsem na Igusua yeda the new phase, unveiling the new phase for Akoma Munsem. And of course, about the movie industries ye mamia and every or babejin will be for over 20 years. Movies are what I share with you. She's been in it and why a part of it. Ghana habru chiri for a mo tie me mo amu US for and mo se mo amu nuaba nie and our bano na Uwura Yere Queen Sabi Deborah Dabanka aka Queen Sabi. Yamoyen some kese fama ya mama Queen Sabi. Robert Tracy. What a wonderful. Obapa chiami nsem en kapodum pompra de kwegu sa kire se nyame ehira o. Obapa bibi aboko de. Enya first time I hear radio ni wa hear radio twese ni wo Ghana ha ni wiase nyina abruchire fo start esre omani age se wo mato wo fa cho se busuafo ho ye obi a ho ye. I love that. And then so who ye fe
and then what for ho Mr. Dabanka so for Bruchaba what are you na ni beje na ni agye so nyame nhira wo ya wa abrante ba ko a ono nso and he's the stubborn man in the family I ono eka ho a show no ye de epushi e de abro Papa J the controversial papa bra na me hwenim Papa J akwaba Papa J sa wo ho ye nyame adome wo pa ye da nyame ase ye mamu nyina nso akwaba anadwo ya wototo bomb me do aba wie yes na afei me offer ase ba ko a chese wono no owie a na madane akasamu no di ama nana ya eye me ankasa madie nyina Peggy bra bejina na menhwo bra na menhwo yes Peggy chiame na poni die asa wo kona ase asore Peggy net say yeda nyame ase wo ho aye fa wie enti yeda mase se mo beboa nana ya owusua na akomamu nsem aye fe aye de na de asanteman ne Ghana pe no yetimi atoa so e de ama wo mo esi ajabi wu a ajabi tiase and of course radio adwuma no eye dodo akonwa ba akofo ntanso nyadai enche bere bia ne ne season bia ne de atifo epe aye de ma wo mo and then there me gina the management of Media General anemu from the CEO Ecosi, the group CEO, the entire management, and of course, immediate managers are Ewufia, Yenia Obapa Faustina Dairy, and the entire management, enemy Ankasa, Manemu as a programs director. Edwiana Bakofia Sante, the obey Emam, say free neko, Nana, ya, Usua, Wane mo, ena Ebabe Yejuma. Euradi Shiramo, and Tinaya, Menumi, Eson. Na wentie mebie mu a metawachi nya ono monko a aboafo na nabila kantanka and of course Spartus Kwadwo sa akode omo nyina ahye akiri as production team and of course as usual Beluchi social media Nana Yaw and technicians on duty wia obete eye adepa ombeba behwe yen LPMs interviews awodo nti ye sponsors nyina na ye kan se momra na mo nkoso a enkra asre enipa ene yewa ye de mamo enti awurade nhira mo na onyamo kese ene fufuyi e kirese nkunumdie abafi wozofo mijamo na mwato amudumadi ene so awurade nhira mo enti na ya radio no sisi a eye wodia me kra mo Disakuma edansio na yetimidiatina odwe. Disakuma edansio na yetimidiatina odo. Akuma edio, akuma edio, akuma edio odwe. Ni ebe mebe yetimpa. Akuma edio, akuma edio. Akuma FM 87.9. Ni ebe mebe yetimpa. Eko baby nko CV, oh how baby nko CV. Ayaka baby nko CV, oh ham baby nko CV. Disakuma edansio na yetimidiatina odo. Disakuma edansio na yetimidiatina odo. Akuma ejo, akuma ejo, akuma ejo odo. Ni ebe mebe yetimpa. Akuma ejo, akuma ejo, akuma ejo odo. Ni ebe mebe yetimpa. Kama mikabi enko CV, kama mikabi enko CV. SMTP enko CV, New Breed enko CV. Disakuma edansio na yetimidiatina odo. Disakuma edansio na yetimidiatina odo. Akuma ejo, akuma ejo, akuma ejo odo. Ni ebe mebe yetimpa. Akuma ejo, akuma ejo, akuma ejo darling. Ni ebe mebe yetimpa. Oh, I thought that one ne kwanwa. Ekwa wara na ebisa. Mesa fono, ye pe soft ladies. Me fono so ye pe gentlemen. Ye pe besa na no zenzen. Eka kra na waka 30. Uncle Bob say the mob sound zero. Ye pe be yin so on page my
ko kaka na wada no ko the man ware rabazan kuwa ware Memawo aha emawo akwa babie mu eba akoma 87.9 so etiefo ya wusu ma jimedwa kama unim sa akoma FM ade amanije ewo ye tiefo ho ene yen ahwefo ewo onua TV so ne se ya mo pede mo bebisa mo bisia nso ayede mamo na me ankasa de Madam Faustine empanyimfo kana minim de mo hu o ebi se ya na mo pe o ya ni kinazo ene de aina one thing agana for him ne say ubehu ntati a ho de ebi nsi da wa akoma anase ewiase na akoma FM ye de bremo wo hu ntati o meni osono da ai me baba me ne osono ne akyerebe me nso me ye ntati a wate ase aha nti ewie ya tena se akoma mu nsem reloaded ai the commander in chief ai me amini ya wusu abem papa bi me ne me militants no ya tena se na onim say I make a say dear, baby, I didn't free ba. Me militants no see dika bubo mudi na mua muti dino. O say stubborn cats. Na say stubborn sa. Enti semono sani esiti no sa ne ye ka no. Sani amakata so no ye bebie mu ama obi anso ehu de maka bom ene de mo mpese obi abehu. Eno a ne de bremo. Enti awie sani amoka no na ni gisem ena akoma FM edi amamo me de me ba na minim se mpaboa no me size 38 na nso so mo de size 45 ama mi me da hye enso mpanyimfo se ya kwana kwa me na akyerebe ne asono ma ye enti awie yi ai me be me ni amamo wate ase Queen Sabi na ze live we nie onte ase ye be chirem mama uta mechi de minsro Ota mechi minsro siawa obaya na me papa unim se bibia mu na sese ye manyankopon edikan ye de ye hoɔden ye beka se betimi aye nanso se nyame ebie kwan no a ene ye be ye ne sene omo pepepepe ama omo enti no ya papa wa hai na ade ba ko ye me nwanwa ne se papa preachi wi a me na me ba ena esi ese me ne papa nka mu papa na just say asemo no anya sanketo the perfect combi o me kam kire na mafo asemo no mo se perfect combi nti o mo hwe dem wa wo bakọ na me maba no a ye kabo mu a na se anu bedin ebe so my god aha ti ewie papa vampire e hyase na afi ye mfa de edi ho nto aso to me nyina nyankopon mezaye da wase etiefo mo nkata mani o baby awo bia ye hye odin anu nyam e wo Jesus din mu amen me pacho wa wo kaka de men kata wani o wa wo kaka de bi wani na ne wiase ye hu e bompa e wo Jesus din mu meza me da wase so abedi hene e wo yasen kan mu no abefa wadwa adom nti amen na se kwan no adem emu abie ye to aso abusuafo sania yem papa Kofi Asante edi kan ekan ye no efri ene eko makoma mu nsem reloaded no mabedwafo a ye betina dwom odi kan yi wo mo kire na ahema na hema queen na me metina dwom no me nso so mia na wo hu me wo screens wi your life e wo nua TV enti TV station no betimi dia to na otie radio no nso so sanso so na Facebook live no akoma 87.9 eno nso so yedam live wo honom na ma mensanda mabedwafo no edi entrel me papa yi ono na eja ai me papa obi tia me nanti am papa we de me kokromoti ye me ye de me ntiase me nanti de the way si tutumi anadwement mi ana papa hwehwem me se papa hwehwem mame wasi ya kama kuma tu ye e chire din bibie ni ho reverence a pie life so your bank e beka se o wo abrempon bizo no otete superstars chesa sofo anyomtofo why no ntete no wo ewiase iwe mu anase Ghana ha reverence a pie life wadi kan atene nka dada sanso e na me queen me de me friend Queen Sabi nanso so oyowura yere o mame mo no ora iri di nchiro ya friend ora ire Queen Sabi de brother branka da mpacho oba ye dollar na se
On said that buy $1 na so dia officer de famachi. Oh, etna me to bag nim. Sa a dosso do. Etna me suma baba we no metutu. Mama akwa Yeah, me menije. Sa wa be ka me ho pa. Me so mani so. Me da se pa. Sa so na me sister. Ababa we bubom wo odontentan say na akwala ba enie. Miss Peggy adwa faati etumi baby agime for girls prefect ono so and the fresh boy Papa J. Peggy, why you ready? Oh yeah bani aba. O say ya bani aba. Wa ba wo hu. Omo tenka na jombe tenka ewia soso. Sa wo hu. Na say yenya na jomma. Si nyane anadwo honhom aye be nyane honhom omo wa ewia soso. Na ye say mo a sisi mu sisi nkrofo achi ni nyina ye de ba ye be kan. Oh. Ya so jimidi. Oh. Ena me so me jiwudi. Ai. Ye be kan wo. Me se honhom bi o ma da ewia bia se de nyane anadwo honhom na ewia honhom so e be nyane. Ye be nyane wo. Ai. And fresh boy Papa J. Fresh boy Papa J. The controversial fresh boy Papa J. On YouTube as a question so baby son no dwen ho a wonte ase. Cheza o de be ehwa na opese o hye. O se me sha se sofo wa ha. And I'm queen so ha. Enti e bambo kase pa na me won finfin no. Because me here bambo. Yeah, because me to be me stubborn kakra. Enti obi a ye stubborn bia no. O so wonya bodyguard. Wan kasa no de se papa betimi aye ho adwuma. Opa anointing oil ni bia. Was so cool wo mbe na wo chi. Na abosome ansa. Onya na ankre no o de me shembe 2 weeks. Ne betimi afa. Eni me how do. Yeah. Ebusiafo. Ma bedwafo a me ni omo ebedi dwuma no enie. Na enne ye se ye nka asem. Enne de enke be have fun. Na eja ya da ye ho adi a kire mo. Na ya momo hu efri nyame adoma Monday ekọ ya mo beti yenka ewo akoma mu nsem so nanso me bewura ha me siesie me ho wo office me ho sa baba wa bi osuko na wesu aba na wapie animu ho na wasan ewuram si na baba we ye nyina ne ma hayo na baba we aden chese wo je no ho anye na eja me bisa se na aden yesi o wa asem ka chinchina ye manembra na msi okay adwuma na no ane ye se ukowo fufuo na so we nya bode na wunya menkeni a fufuo na enti sister wa bande na ne waba enti ene papa ya be ye ntie ye nwa be ya asem ya hwe ye obekofi okokana no aduro kra na nyame adom adwo ada no oba beduru ha kra ne anti asem pa enti no me ye se ne ewura twen na wo de papa ne mama beba omo ba waka wasem na ye tie de nti a wasu a wuntimi mpepa wani su na eja ya kan bia ma no enti abusuafo enche bia no ye be ma baba we oda susu ohun produce oda susu oh sister ye pata obi ye tie na bibia bi esiwi ase da why ye pata obi a tie mo ma no tissue e bi shamba mo ma ni bi mfa mpepa nani etiefo mama me mani tissue na me nda me homra sisi a mesa aba Akuma FM 87.9 Kumasi. Disakuma edansiona yetimidiatina oday. Disakuma edansiona yetimidiatina oda. Akuma edio, akuma edio, akuma edio oday. Ni ebe me de yetimpan. Akuma edio, akuma edio, akuma edio oday. Ni ebe me de yetimpan. Eko baby nko siwi. Oh how baby nko siwi. Ayaka baby nko siwi. Oh
Come baby, then go see. 87.9 Isakuma dance na yet me diatina all day. Isakuma dance na yet me diatina all day. Akuma eje, akuma eje, akuma eje. Ni ebene be tumpa, akuma eje, akuma eje, akuma eje. Ni ebene be tumpa. Come me Kobe and Kosivi, come me Kobe and Kosivi, Asem TV and Kosivi, and you bring and Kosivi. Isakuma dance na yet me diatina all day. Isakuma dance na yet me diatina all day. Akuma eje, akuma eje, akuma eje. Ni eba me be tumpo, akuma eje, akuma eje, akuma eje. Ni eba me be tumpo. Oh, adodawa ne kwanwa ekwa ra na ebisa mesafo mema wakwaba biemba akoma 87.9 akoma mu nsem dwumadie na wasungu so awutie ewo akoma FM na wo hye ewo onua TV eni Facebook akoma FM so rabasam kuaware papa okay yedamu nso wo YouTube meboa oh okay ai sisi ana me nso obi asend me message say YouTube ma merefi yedamu nso live ewo YouTube ebusuafo ye de asem na beba na ma mimisa o papa wadaroma akoma mu nsem megidi se wutie pa na wunim the way sitie because chrome hair kamia sisi sem na doso oman mu akwese obi wo ne yonko pane a onim se ye honam ono no wo bi na ode wo so se ye ne ya se ye yonko bone ye katakata ye nitimi ye yonko bone ma ne ye ya emai se ye bu memai faso ani emai so se de mo de ye se ja wani tua o mai dwuma mo de ye di papa enei asem a ye beka anasa akoma mu nsem adwa wa ba betina so no den fire burn na ode ba obi ba wonya hotoso se si a wo ho edi me de ba menya anu yie anase menya rechechesem wonderful am say obi anim say si ade ohunu niema atwam de asie ene ne beba enti no say asem no say ehunam mu say ehunhum mu ba bia no awrade timi fire so ye na za o bana za obetwa ntro kra na wo behu say me no sika kra she obotom kra mitimi kan dodo eh aduane a wadi wo fi a wanka nkyerem kra mitima kan aduane a wadi obu okra meka na o se meboa ma bompa ma na fi aduane na pie edi no cha se ya ba na de ni aba so ho na kakra me pesa me kana se unse ene asisi sem na adoso minim ba ma bi a okofa wo ba bi efire kurase yu okofa wo ba ni fire kurase no che se oba na kra de ne che wa wonye because oba de bibie nkoyi na atade enye ne mpabo anye che se ne body se hye ne nye ni pioto kra ne hye da enkoyi che se mbisa ate afaso na okofa oba ifre kurase na obo modin ase oba yi nko school to odo oba be ko school kakra modo oba ya ko school akopa adwuma ma no ama oba yi aye ana o kachira oba no se si ade de metima ye bia maye enti no mepese me ko hu nkofo na mekona mekoye wo ho ade papa na de oye nyina na onye no ho ade na onye no ho ade se wa fa no free from zero to hero or the fan free baby said a bay or didn't be see gina brebia a cron na o catch your banner say see ade you bit my biano why intino or peso ko no koye obano ho ade obano say just or kwatria mountains eko bompa yeba time obano nya adwuma ekomode no ni atade e hye de wan ko mountains akobompa you ono na ese so ko mountains ba ya o se me hwa me hu sanya me class ne
na menim sa aware nso ye classroom ye class 1 class 2 class 3 dia just on say tino ensem ni bi wo ha akoma mu nsem de ye aba ha no ye baba ba mu ye be papa mu ye be biebie mu the assembly shebia no ye be yepie the road is already clear no shaking. The road is clear. Our God is otokonadu when it talks Mama Atokonadu when he talks he does no crapa e do for kasafa ho mama na onim say so ema no emema no so ebibu ma se ne ono kan se oba bi wo ho a obekom no na bema no afa wo po ni wie no de quality no enye me anka wedi ice cream crada enye me anka wedi fried rice crada eya sa no a wode wo life nyina kwhye ne nzem say okay ne afa ware me e unsa ya na ma ne bi nso ye dwen ho sa ana say wa po no nkwa de say otine mama Debbie obi power me fa akwanya iso chia me fans tiefo ye mo amokwen sabi miracle mame Kumawood ohima medwa na de ye me de ye me fene se ebre bia no enka ye yisini no akoto no ahye na wo de asua akoma mu nsem se de Debbie ye pia ba bonten ya beka akoma ekuo ya bedom Yesu sinifo ede hu bajim na niema ye no osinimu no a wunya sika nkoto nhwe ye premier yesebra ma obehwe enu wunya bi we de wasunie manu nie TV sunie me ne wo deta bra ne behwe ye netie bi fa bo wo bra se obi me ba asem a wo kan so se obi eye o papa enu tre odo de me minimu no emprepi eya be ma bi se me de wuko school se ye ko ye nyankopon ana santefo nwumamu a wo se wa anya ma wo yonko no wa anya ama me enti it tells you say ewiase na ye wo no benkum dware nifa na nifa dwa benkum na adan na da bia se nsuo mpo na anua bi beta ma wa na ogina kireji aseda eno ma odo te said de no odifo kese kasafa hun se metegata no na wo fa me eye miyi a enye wodo eno no nkyere se chinchi na me sa enu ti na akoma ya ba se ye be pensempensemu ya ba ba mu akeka yirimu ama nipa esua de ehun se enye de sesese na ese enye bibia na se ne amanase be pa cha tie 40 de make yase o mati ase ane na new force we there for so pa hey ya ba yo what ase ye be why mu enti muntru mrika wo enfre na damfo bo damfo amane wo adwumamfo keka kire o mu nyina se fitafo a driverfo boy ye ho dawuro sa akoma ye de niema kese bi ba na o mu mesua no mu nhwede ewo mu wo ha nso afabra na fabra ye wo dokotafo teacherfo ye wo lawyers bibia wo di bebebia ye no be free stroke kosi form say twan na ye de aboa wa brabo akoma ye nie na mu nhwe ye mu new force ye nie ai militants no Peggy ya de akoi na o de say e betua falso o dia ya say on betua falso me madwa ai wo sha ho onhu de ntate otim de ya aboa so no sa enemy ai sa ya akoma mu nsem new reloaded ye kwanchen du nsina ye sue abrefo okay oba enhwe me size hwa asem america said the asem na esitie bia akoma mu nsem kwa na 0 kwa ye bechim o say 0 ye chim 0 no so obi de na ware semba na esi echem a 0 na yes have a negative 0 ye bechim na no na be yesen oh yeah ye bet me the new friends calculations aba ni a che 0 ni ye bechim yo aje se wan famba enti se wuti fie be me bi tetew oba bi wi waso omu wase omu ni maame ana se wuti fie tenant bi tetew co tenant odiwani ukuno no eye japade o sei oba no wa sha ase sempo obete mota trail no ba kokora na ye bechim ai se wo se fatanko ade ye bechim
akoma mu nsɛm yɛmfa obiara ho sɛ yɛnim wo sɛ woyɛ yɛadamfo sɛ woyɛ yɛden sɛ wasɛm nyam bɛto pono wei so nko ade a yɛka no sɛ deɛ tie because yɛnim sɛ da kwatemu da atemu obi da hɔ ma yɛn papa nie nti yɛntimi nni tro ɛwɔ akoma mu nsɛm ɛna yɛmmu ntankyia ɛwɔ akoma mu nsɛm o sɛ fata yɛde bɛma wo yɛsɛ ne wɔpoto ama na fie no onkyiri sɛ ɔde bɛyɛ den ɔde bɛbom nti mɛma na mawo na moyɛ maadwen sɛ mo deɛ mo aha mu no ha ne ɛkyɛ sɛ moyɛ bɛma no ɛnya akoma mu nsɛm so sɛ woyɛ bɛma na wo gye me wo body agye me wo botom because wo a wo bɛhwɛ akwada no woyɛ ɔbaa so no ayɛ wadwen sɛ wo deɛ DNA yi ba yɛ na ɛba ma wo a ɛne gyina yie because after DNA ne yɛbɛ make sure sɛ bɛma no bɛsa compensate no enti ina sma se be ma na jimi ni bottom ebutiawa o jimi ni bottom no wo so oba no wo jimi ononfo a e de eye push up a ene no pe bibia hye bottom because ebutiawa wo ho de de be ye wo dem hanom no enti ya enye ntokwaso ye ba ne boko oba diulem bema diulem anya sa ababe di wonam e wa akoma mu nsem so me hu se Facebook no so ayehye almost ai media be wi na ne fire emojis nko aye se papa tim Queen Sabitim eni omawu obi so ade ne de e ba Monday Facebook live ya try no o so ade na wotimu na papa timu nko ade ode na asem oba na obi bisa me se papa je questions ne oniema na e ya wo ye no wo baby se bisa no wa ha ana wo be ye ne ha because obi sa wa asem bi eda pankro no sisi a Facebook live obi se wo bu woni ga bi ani ni ye obaya ena da ho obaya ne chense me si so mi mu oba bi akwasi ada o se mi si so mi mu oba bi akwasi ada enti oba bi ni bebi obetima ka se me mebu ni kwasi a enti show we na mabetena so no mimi mu obi akwasi ada ne de wo wo de wasem beba ha wo bu obi kwasi ana me wo ho kwan se me ka wasem okay yaniki se wanya asem edi akoba bi na nipa kro na odi asem ne koma ano no yemfa se oba bi de na asem akoba bi se ha ne beka na asem ama no okoye papa na wo ka asem ne hu oba ne mpokua bi ne to asisi wo no ade achi wa fra oba no ene na akasa kokwam o ye me fe mani je ho enti ade achi ye no asem obu ne ntanchia fabra okay fabra sisi ya so wuti yanka fabra okay aha no favoritism okay no master's wife ohene yere oba ye beka wasem okay sofukunu odi wasem ba ye beka okay so wo ye bema wo bo oba kwase oba ye beka wo ye oba bu bema kwase oba ye beka so ne oba atena no pese wo de wa adwene edidi ne ho a oba ye beka ye nzuro bia ene ye mfere obia nemum ye ye no ono ne kwan so in a professional way into na ya ba we the new force of akomamu nsem ye to nsa fere obia wo de wasama ko ba bi yantimi anka bra se sia ye besi for me bra be gina se ho adwoada ye tena ye nsem so okay edi ye nsem aka ye nsem amobi anya ne fa wo de pepepe ye sister biti e chiro wasu sa ono na sam no ka midi kan finanza ya kan so o mama ni tishi ya krokro na ya mananka na sem a ene anhwa oba ya na sem de ono na sem na reho yeah na sem na reho pa na sem na reho afa de why ready afa wa calm me down kakra ma calm me down kakra ma calm me down na sem na reho esu ana osu na sem na reho na ebre no so na si yewremu a ye be kirechirem ama emema ehu difference e wo memu na emma nkasa nso ehu difference e wo mo ho emma be hu difference ye be hu difference yes emma ne ma bi wo mo ho ammo nkasa munim enti emma ni bi ejina so de bumu kwase ada yes ne ma bi wo mo ho ammo ma na nkasa munim enti emma ni jina so de bumu kwase a amwa ne say oh ene ye me problem but enye wo problem naturally sana nyame ye wo oh etiefo and a new force never. I know Dim Bruta. I know Dio. Obaya, I know Dim Bruta. I'm telling force you. Na Yes, yes. Because yatina si ahwenyama, ehunyama akoso, ene yatina se, ene yatibia firi dibia ka ho ne yedeba. Nti se ne wo ka no, entatia ebe meni aso no. Papa unim se dwumadie mama sa wa wuti bi kra dwumadie ya na nkrofo bebre hu ne se ye kama manko a ene ye kama manko a aha ye be kama manko a Dabi. Dia no kra ne da no. Ani ya de beto. Mama. Ani. Meboana. Ye bedi no kra turodo. Enye se miniu. Me kra de miniu na ne me ya de.
o be mobo because minunu bedi kan ato atwe de beto na twene na emom ye di asem na ewo ho no ebe ma wo kra wasua de ade bo na wunim enti wo ye na wakodifo enti ye wa ha se ye betene ye ho kyeresa obabu ososo a ode asem beba na hyase efiri wo no ankasa omu ade na wo mu ade a be ma ben ene be krokro wo what ya see ebi ohun wo no no odo pa krokro ena wanum kasa wo kasa es wa fabo ato abo no on tena se ma emprepra no enti e besesa afi na wo de nenam obu ho a boni bia aba ne so no eye wo no ankasa ne yoye ene kofa e de baye eno so ye babu ahu nti no kure no se ye no kure de da ne ye de to ye nhwe wanim wo hu ofew wo hu nye few ye de asem no ye tan asem ye ntan nipa saa na reloaded ye kono saa ya da se mama na ebusuafo sania medi kan ye no ubehwe yen wo Onua TV ubehwe o Facebook live YouTube ye dem Akoma 87.9 ye nua ba no atena se na wasu a mesremo de wa nanim aye ninti no enka mama nanim ama nka be me de pa mame mesrel esun ne ye why pa choyo me ma wakwa aba me das din o ninim ze de wa mama sun de am ze broken heart ne a chekere ne bedade aso ano medofo modin de sen man pa cho me ye bebu na amasi so ti me som umbo wudi ntimi mbom din faudi ni sie mefre wa hofe medas ana wasu sai anopa mba ye nyina ugina gate wo wasu saa wasam ne sei ma ya semo me ye bebu na amasi so ma anokwasem ni be ma de me mfa bi da 24 years o say 24 years ni a me nware yansa no aha na me mfa be ma bi ada na me patron obi amfem patron there bi ansa na me be wari aha enti no me kwa ifro te say ma ya sisu ya yofra ana me ko obi me ne me nan fofo na me ko ye na me hia abranti bi na patron abranti no ye frɛ no Kwadwo Frempon o de asema banso na ma abranti yi de passem to manim na me so de baby me free no me ma menti tete ya mo de ma me no na me ye madwin say me to me bo pa na me na fofo say untimi nye say na de aware to say wo sha se free baby na wo de adu baby ti na me pese me de me number kra be den e be ma no ana ma me de me number e ma no na oni me twetwe nkomo say opese oni me tena na mrepam no wa ye me ho ade nezo obaso ono o chimpna me patron ai no ware wo me patron ai okay na me ka kire ne say on be hu mawofo na me ma me sebe me ntimi nkotena baabi na bia omo hwehwe me omo hu me nti ye hwehwe me a ye ba ha ye be hu nipa ko so asumasi me bayi nchen na de bia osori awoba na anokwa be ma no ode ose yoyo obe hu mabusuafo ana wode awaresem etu omanim me mane ya we pa say me mfa be ma bia da okay nti mintimi no nya bibia gese waware me ansa okay nti eno de wonya abotre etwen ye e ma ye ware fefefe okohu mabusua me so me kohu na busua e ma ye ware fefefe be ye 1 month ni na ma yakodi ye honeymoon aba 1 month abeto ye nim yi ase onfi me se ohu me kwa se ase onfa ade bi kwa mbɔ me kasa no ho a onfi me onba fie ntem anu aduane kwa de asi wo no oni na ayi emayi kwa ye hyehyɛ saa ayi ntietie yi se bia aha me hyehyɛ bi se de nani be hu kwa na aja da bi onhu so dogo bi kura enumabe
na ubisa no bone kura wa ye mepacho onfi mi bisa na onka hwe no atwi afa me so na mo ko honeymoon no eho na okoti bi hweye mepacho hu ye kura wo ko kan bi hweye mepacho an na eho no ohun se ampa se wo nkan bi hweye da mepacho hu ye nti o kire wa na wo ye de na nani age se ababa wo yi wato obo ampa se na wo kan ye no moje egu mpa no so ni na wo ya we nti minim se ya asemo na de mepacho de ya na de ya oh can't tell me enti no na wanu hu se wo ye virgin na o kan hwe na de no dabi nti ada no oye be say pacha ni de meet me kawa oye bebre pacha se de ya no efri ho ma ne be ye da na se ya sa oh efri ya no be ye de pacha ti afi de na afi wani age ho pacha nti mu free honeymoon by de onye biem dabi be 1 month achi no o se me nim de nti ade but attitude nko se me hu ye na hio impo so onpe me biem kra o ma me hu na chese me hu tete me so pao na me so na ate na wa bo modern sa woni ne panyi bi ne maame ana wo maame ana wubusuani bi bema one na akasa ma o se wasesa na wonim de waye me pacho an no se ma bone maame amane okay pacho me ka kire mo no mo se o me ne be kasa tinya abotre ma twen animu a de ekono se ma amfa ba ba bia mama amoa me a ma se ma ye mobo mia na me di me sika so kwa be nu aduane ma no anu mpo no ondi se me so ma enu nti na me di ma asemi abedam Kwadwo Frimpong kafra wati ti wanya broken heart won kan bi hwe no akokan hwe onim se be to azo enti bible so mi ni unya bi ni pacho da bi ene za okondo ni nyina ka na wusun pacho nya no nko a na de ehia on hwe manim kakra o hwe wanim a se na ekowie hwa sere kakra na okondo mami ntimi nsere enti se ye nka bi mawo na Kwadwo Frimpong samra pacho na won ka problem kra ama wayi nani sa pacho da bi producers monya Kwadwo Frimpong ana munya no na wo warwe wo namfufuo bi besrasra wana waye bibi wa kaka wutirimu a ebia me ne warwe ye ebia oso mpewe na me ye mekwayi bi mekọ program bi mekoda sorry watch night me yese bia nani nye ho ebrebe na hu se wo sesa se den a wo be hu se ye da sorry ye na efri na ekono e na osesa ya da no den na si ye efri ho kono wo hwa nsesan ye bi abamu no oh ma ye free honeymoon ba na me ne te kama okay 1 month ba animu no minim dia si minim dia ko ba ye nyina no ne wo da me patron an be ye 1 month ni die ohun sa me da ho krampa on peso be ba be da me nchempo oh Kwadwo Frimpong so yes ade awanya ade ana virgin no de wo break no mokwa break mi na nko ya na ma patron de mi na wo so oyeye course bi me pese mi hu die enti patron de bi ma sem de be ma bi be sesa na adwe be ma bia DJ wa ha se nko obo be ma bia so ope virgin we di o ma break wontem patron de enso me na ma yi nyini wo di o ma wanyini na fe wa benya virgin ya ware a afe wo yi nani sene sen ho wakasa tia no ade na asesa wuntime nye ye kan e bia ade yi mu odu chen wo ji na kasa ho eniema bebre puti mema off wo ho siesie nkoye chese ye yi ni nkeche yi wunyi ni bi yi wa kire wa wunfi no ni nyina puti mema off wa wo kaka wani a wa ye den ma mpatcho menye bibia namfo se me wareye me patcho madamfo bia kra mbesra me na free niema bebre me patcho da bi se wo phone kra da ho na me nim saa ye cause mint me ebia na chena nko me da sorry a ya se virgin for na nka so mo ho ahomete
virgin form eso ma ye baby as a latoji shisho mu boto mu sa ye ni no okonom latoji ye ni nkwa house me ko ho eni we osimedi enye we osimeye e bia na de tete no na wa ma me nso ne na akasa mama mpacho an na o ma me ne kasa asama omu ni na ka ne se ye ne be kasa na so ma mi hu hwe nti mesra mo se mumbisa no se ma ye ni boni bi mpo a na me mpa na cho se penso no mpe me bie ma na mi pene de o kaso wo mpe obi ma abekọ e be ya din wa break wo de se na nka wo botaya ne se enka de obe break wo no ne betena akosi awie ye wa ba kwajo frempon wa ba kwajo frempon wo so kwajo ya mo aha ma wakwa baba akoma mu nsem so hello kwajo frempon so nka se wo hello producer kwajo so nka se hello hello emza ote ha no aboni hu mami no kre na okay because papa ti wonyina de wo si hwe otimu se mo mfre kwajo frempom man papa ti wonyina o scan wo body no o scan ahwese bia kwajo frempom okwa anadwo no kra no kwajo bra na ye hu wo hawo mi kan kra anadwo no wa sheda bia no wabu ne nsakra no sheda ye ze na wo ye ya na moja ba e kwajo me nyi ni ye me pese me te wo de no enti kwajo me sra wada ene me nkasa kwajo me mo akwa baba akoma mu nsem so. Hello, good afternoon kwajo na apo yes. Say na mi adom me pacho na wo yire wa he me de fie o wo fie anye me obi achia o na tie se eya wo yere voice ana se unwa ba voice a mame kwajo osu chia kwajo good afternoon hello kwajo si unim voice kwajo mpacho me ti voice dia o waso anto voice no kwajo wonte voice no baby yo me pa try ne wo wife wa ha eden na asifie my wife me pa try wife wo me station ko me pa try pacho me shi nanim be bosumi ni wo mpe nanim ahwe ono aduane a wonni wo be fie ba bi oda wo mpe se wo beda kwajo eden na asifie nothing I can say. See, but the new days here about the casa say, or no more harm, the new days here about now our casa. Because I think here, and I say, any them our honor this year. Oh, kwajo. Hello kwajo oh kwajo akati no producers mo fra kwajo mame na se asem na eden ya unim de ekoso producers mo ne na nkasa na mo mi era ukuna mzo wo hiti ba wo na kuma ha na ya som etiefo mo me ndan ye homra na kwajo akoma kosoro etiefo ye dan ye ho aba ye bebe sisia. The station with the best music. Best music. I love the music. Akoma FM 87.9. Rise and shine, it's another day to stay on point. Toast is spread, it's still on point. Watch is spread, it's all day long.
still on point. Yes, it's still on point. It's still on point. Fortune spread. It's still on point. For your bread. Asia ewo domu. Oza yo nwa. No. I am some for Ediana Bakofi Asante na wie ma me mamu nyina ha. Na me misa sa mo hote sei. Me kwa. We misa na we na de wie de o ba be den. Yes, ladies. Me sara akoma yete. Omini na akwaba edeba akoma FM. And live on Onia TV. Ejiri se bibia ekoso bok. Voye twa ho aba memo akwa ba biom we eye akoma mu ensem ewo Onua TV and akoma 87.9 medin ede nana ya an twa ne sama me ne mabedwafo na ehia yenya abaya fefefe so no bi a chese wose wo ye virgin o ware wieye afi be ya bosom ye achi no ni kunu empe nanim ahwe kwadwo abaso ana kwadwo ye stobo no Kwadwo from Pong. Asem na no di aba no. Kwadwo. Hello. Wadaro manya abotre na ni minni nkomo wate na ye odro asem ne ye ka na wie yi. Oyere su a bibi ya ye no. Unso ebema de, woni obema wo ho na onhwe wanim ondi waduane ono nso a wonka hwe na ekum no. Ehye wakoma tete wo Kwadwo enti ha wo yere enti fa cha no se ebia wa ma wa amane no odi aba. Na ubetimi aka de bibi poti kronti a amasa niema nyina ba odra de mo wari ye kra ncheye na niema ekoso utimi se ha oyere eden na kofa asansem nyina ba e Kwadwo obetimi aka ahwere me Mutimi aka se yete kama okay Luciano, I think Luciano the correct na Luciano yeah. And Luciano I don't come up, but I think the baby between for a virgin, right? And on purpose a bird they kill virginity before otherwise. And she listen to her, you know. I respected her and I really love her. You see, about the or some babies actually, I say would be media man. Patrol more for some treatment and Nancy. No kind of that. Nancy, you call him no for then we got married. Yeah, come. Now, Lena just said, yes. I can then. For one worry. No, what benya virgin our boy. So we break bi wa anware no abenya bi nyame aye wadom asan benya kan aware uti na ye ani de no ma so de ma de sisu a so na mo kan so hu ni bi she me nkan me nya sofo enti ni ko hu ni bi sia for dem ye wa ye and you call honeymoon not the magic, but nice lady like her to deal with. So my cancer was there, you see. Now I was really proud of her. If you walk all honeymoon, we were there. We are okay. Okay, now, oh, kwanso no. Uhu se na mpanso so ye virgin. Oh yes. The other choice buy a virgin, the Sasa. Okay. Until the demo back at a virgin, no, and maybe a crowd, a back. Okay. Okay, now I will see. So I'm for a virgin. Anna, Miniji, a answer, one dad. Okay. So I was really proud of her. So they all kind of know but after that, BBC. Okay, and I'm getting no then they see ye. Like I said, your days, I think getting to a month after your days, you do a like when you are having an affair. So now, what I experienced, no, I didn't experience it. It's like
What can I say? Like the place is open. Maybe no, the meeting at maybe. What the man is doing, we is sad. So senia na ahemfie kwan ne sitie no mokoba ye no wunhu ne saa biem. Yes. I was with the dream once. Dream is time. So what is happening? If you say, but to me, they are and I'm really surprised with this because you said you're a virgin. And on our first night, I saw the same thing. The church said you're a virgin. I saw it. But weeks after, I said, I'm not describing it, but it's like a free bear, you can have a utom, yes, yes. Oh, Bema, now catch her and would be son as an now utom the azon on your nema utomana. I am comes war. It's from her. Ah, so saying, oh, meba, mammy, one can say, they say, what Tom was swimming room. Patron carrying, on carrying, now, quite your quiet man, how fast who's in free. Oh, that would be there be oh, who ya bunk or masha see me beside was say, now would you see so what can be a way? Now, so there was so a home marry. Just a was so a home and cassa tuntunia coco, a home ejina one the abutune the acotunia was so sorry, and free wo, no mum now, woe and home back up was so a heno, who is a free or no mum. Quite bad now fast who's a free one, no name free wo. But Sinamisu Kayan, me come across. Don't also make us a new but me come across so my Udida. I'm not to say or your virgin. Fine. The first night I saw what I'm supposed to see. So your virgin. But weeks after, so all of a sudden, and let's say they are 1 year, 2 years about, but within that short period now, things have changed. The place is open. And unfortunately, and see so many people I saw catcher me. Why don't Pacho seek medical attention? What they are called hospital and answer what they are buying a check up. Say me year for. Send you not quiet tea, me to me room, mamma, what Tommy, mamma need general, and to say beam, and tea jam, men saw on some hospital, and as young specialist be, na me who say. Wo ye ana se bibi na atochima wonye bi da no ebia wo ho asiesie mpo ana bibi na ekoso na fei wo de eno na ma na be problem wo fie cleanse wo ho se enye wo ana wankasa no wa test wo ho ahu se wo no wonni medical condition bi ebetimi akofa saa wo ha na bra wo wife ana ipacho mpesa uyi bibi mani ubetimi bisano se size no so was so also is the size the same. Let me who answer better. Enye no na meka Matias ye wo se ekwan na bie Matias ye enti mi bisa se e ba asa no so odomu na ode ware no se wo dom ware na meboa enti no e ba ne sa no fane se enye kwan ni mpo na bie wo ne tena ye se bi yare bi aba abebo no a den na se be ma dofo wo ye hospital bi na me kai no me ma ko hospital I'm say doctor hospital cry issued na me kan na say ya tna che na isi ya fine but we do some period. Then this is happening. So da ben na ubenya ho a obeba ye besi ehu na anan so say obefie ne ya monko hospital
na mo kokɔhwɛ de ekoso ebi kura betimi atia ne maame nanso anasa wo maame nanso ana ne ferrefuo bi sese me yire ho asesa woni virgin fo omo ye naive me kai sania abena mu a omo ayeye bi yi abena de on de obehu sania obesi akora no ho kra na so obehu sania obesi esie no me kai ne maame ntesa kwensa bia obekire wo se yesei udware akoto yie udware yesei a na se ne maame nso ye magya wo saa obetimi ahia sankwa nhia yi meka baba we wo so a wo su nyina hye se no kreso ye won so so de ho dance se that night no ye virgin wura mo se kwan na bie na me to we Pacho me one make practical make a demonstration. The bisanita question na mi si bisanono. So we are so muda. The last time we see me 5 years the same amount no the same. We the bisanona me. Bisa de me bisa no wona wo ka se wura mu no. Na no krese ye virgin. Enfichiri kwan single road. They say wada na tema motorway. We just wo hwan na mefa. But me the kata I disagree. You say agree. No. Kwan single road. I think motorway. Why na mefa? Onuna so catch me the say she did something on her first night to keep the place tight. Jina so na wa bisa no say na oye virgin na no onye virgin. Asema wo kan say dane wa no. O say mo first night no we ye bibi enti no no ni feel say we ye virgin na osusu say na onye virgin. Asema wo kan yi de. Me dan ye bibi. Oba mi nye bi dan. Okra odi adanse. Obreye pa ansa. Ono na na kire o say yes. No me cheso si gina ho yes. Gina ho nyina. Kwajo. Hello. Kwajo. Me kata no. Wote. Kwajo me say wote. Na se wo ni gina ho na wo de ni ibutu ho na wo chia no kwa. Kwajo wa ye we nyina kwan na be da yesa. Ah? Dia wa yeye emuodu eye esempa no so nyina no sa mimi kwafa moja no we o si moja no mimi sa so kwafa moja no we hu moja Kwajo I need you enti moja no susu so kwafa no we enti na mi bi sa question say we dey bi sa me say enti mi fake moja Yes. What is yes? Who didn't want dance here? What is yes? Espresso. There's so many ways to say blood. Blood. Wait, dear, na I no kwa secondary school je be ma bi sika dia o say menya ma you know wait dear wo se wan ka se wura mu pie ye no e na moja no wu sane ye enti o ko fake moja no Kwajo so na me say who be say e be to me I say that na me shaka I think it be na she was on her menstruation period. Na ade achi moja nda so ba. Look, I can't tell. Kwajo. I can't tell. So there's so many ways to get a blood out Kwajo of a woman. In that there mutumi me amadi to. Me say Kwajo tie me. Da be na obetimi anya ho aba. That makes me because I'm very difficult. Sir, udi o mampenye echi ana. Oh, that's your baby. Ana we ye den. No, you are very difficult. Tuesday nyame adoma ye hia ofia. Kwajo hwe se wunua ba ni a. E na ba ma bi ye ni se anka be ye ode.
O pacho mi ba question mi to bisa no. Ni bisa no. Me bisa no so anya hwe. Akuma FM 87.9 Kumasi. What's anya hwe? Me bisa ni so. First time now ohu ya no. Any the last time ohu ya no. Difference abi ni ana. O se ane. No no kra nim kwankra. E ma ne ba sa. And Tuesday ya be hwe wanim. I'm a busy person. Enti kwan ben ne be fa so ebi. Enti se say no person o ye ne den. The people always be catch me. So either say she wasn't a virgin and she paid the blood. If you not look baby, then you know what to do. Kwajo bibia we wo hoye. Kwajo hoye. Kwajo wo hoye. I'm fine, hoye pa fa saka ka wafunu hwe so ho nya ehia. Se wo blood na de chin sabi na obo pad. Kwajo hoye pa. Uwo nnuama uwo maame be ma na chim wa na oba na chim wo asem a wo kan kwa wanum emema no ebi wo mo sisu a chese wo hia no ye virgin wa bokwan na wie mfichire kwan wa ye ntema moto we awie wan na emefa chese wo de so break my busy later kwajo wo betimi aka atime na ye beto achi wo ba bia wo bia wo busy na e betwa so why wakati me hey and doctor Oh man. Doctor Mwakwa baby. The Josu abru. Doctor some abranti ekan. Ebi aso obi ho no mo na se be sase di na chi. Enti bi ya. Je se mo hu me na me man sase dru. Sase dru be man wo hu. Je se me man sase dru. Yes sir. Ebe hadwen. Na me pese me bisa say ababa we situation ni ebetimi aye yare. In fact, man said then you know p contents no man p but me team would just me say muji to no near there. Or ye virgin on far be mada. And na oshia branti ani ne kase. Okay. And no ye no ho ade wie. Omu free honeymoon buy no. Be ma ne se ekwan na nte se ne first night no hu ye no. Emu abie enti wo ja no. Na ha ne bie mu. Nyo no wan bi mu. Eno ni asem no. Ye asem o. Ye man ye mu. Ensem o yetiti ne mu so pa o. Na wa bie kwam na fe mu abie wi afi na wo bebusa question se emu abie dodo. Na pe wa bie mu yo de koma han. Me ko si mensa na. Wo de ne bre me ko si mensa na. Data. Yo, that's it. Ye cheche obi a. Dr. Mensa Heba Clinic minimum say obi a wonte ye ho asem no ye sukonoma afi ne bi a sebe waba system ni mu ya ye adwuma mfie bebribi e na wo mo a enim ye ho asem ni mu say broni fita ba se san medin ye ne Dr. Wonder no na nye sebe ahota na asa gudi dwumadi a ye die e wa yalesemu e na ma medin sisan ye eno nti etiefo no wo mo hwe yen nyina ni mu say enya gudi dwumadi a medie na chi ena nyame ni mu die mu wasa bie mani edemeduru ba bi foforo ena ni 3 days me wo ha na owura bi frɛ me no se doctor me nso me ha wona se ma wale ma nan e ma nan ya me wale wo no me wale we se no wawu me wale we no wawu wo mu nyina awu enti me wo problem ti kwa be na ade me be fa so na oba otwa to no de me hu na kokko oduru kura wo wa otimi sa ade kɔtɔ so ma na ye nan a wono nso akɔwu ni nyina ne se ewi ase sade na me ka sasa ho asem no sasa yetumi a etimi bedi wo bi achi na edi ninya makofa duro bi aba efre ne sasa duro sasa duro no na obi wo no ma obobra onkona nimu da wo portale ama waye wo ya dwuma enye yi adana me ka kire maame akosu ase eduane a ye yanke e kabo nimu a ye mfa so nko a ye koko enso obi wo ka koko kura no waboka se ni pa we ye fe ne kadibo
enti saa ka ofo we no saa no a oye bibi enye ye de chese ya promise na ya fail no obe otum se na ho ofepa otomrosie enso be ma bi obefa no bia no wa woni nkunsa hwe otomrosie oti ho no sebi oba munyamfo se na obi timi gina de kokoso ka se na ho abie dodo ntie on se eni nyina e sasa na di na chiri gise wo dware ne sasedro na wode ne ho nye saa de ne saa de na ko wum enu nti obi a woton ayento usika se mu nyina ase wadwuma ase mu nkoyi baabi obi a fa obekọ no nko fa hwa onko saa nkofo ne bi no gise omo ba maso e bedware sasedro na saa sasedro ne edware ne yekrada meme de kwasi mense nkenya me yadom achi na memede anadu dumienu na me hase edware dwale ne saa manso a bonse sasa ne no me edi wachi nyina na firi ho afe wo ye bibia na eyeyi ye woni pa bebre ho no mo ase de medi nkan aka no anka akwan obi enu se aha na ye fa kwa burochire ono nko wa okofa wa kwa obeduro na kwan na si eno no je se wo dwale saseduru maka ho asemo anti we de me sa timu keke ena minu ya ba ye ka se obi wa obie nanum wa ha ye nyina be sole adwane nanum botum se nanum no e fruit se bibi no e won yem ye fen halitosis obi enka e won nanum obi nanum a o de opa am pesticide de ono nko nanum bon endi san ko ofo ni nyina no gise Dr. Mensa so ye pe ena obetimi anya dura e be boa no amma sa halitosis ale ye free hono na ni kasam ne se ye de aduro no ye delivery service enti wuntimi ma ya so ye no wo frɛ ne doctor menso me ha oni o menso me bie manum ana manum bon ye de aduro di be send o ba bi a wo bia he se wo ho ofese de na ayo ba na sa ya le American bi wo so a wo ye de ne a be ma fa wa wo be pamo be ma nso sa na tie pepepe enti obi a wonya sa halitosis problem we say no e wo ye ma bi a wonya indigestion problem ana so odidi anajo de bia meta advice o so mo ta di noodles bebrebe no o mo so timinya sa halitosis problem ibi eno nti sa odihie bi anya sa problem bi ukunu oyere oba obi afre me na ye moa o ena mo amadehie nso num nu bone wa wo ba me se da bia be kan sa asem yo se be ma kola aye sole ahomache akonyem na yere anya adwuma keto I'm telling you be ma sole ahomache akonyem na yere anya adwuma keto a na hwese de obesi ahim ne pa na oba no so kola adwuma ne de na yewe o de o oba de ye me dance ni na oba ya toleba sa bosome nkono na wawo abosome nkono be ya be wiase na kola ebenyine no wade adane no bone no mama me ye nika enu nti se odehie bi onum no bone wanom atom ntenta o se ya Dr. Mensa penitimi yo enti ye de aduro ne ma wa na de ya kire okwan abefa so de afra na dua ne amena die eno ano no wonko ho bi o wanya odehie no en Dr. Mensa se obi a odehie se ye wo frɛ ye ne a ye de aduro be send o ba bi a wo bia na ya kire ho akwankire pepepe na ya boa wo mpewe na apentokwa me de be number no ye de tudwa baby awo bia no twere number no mesi obi Land Cruiser akura ekwa twere gu ho obusa se na me ka no wa twere os de Dr. Mensa number no ma twere ne sa no wonya ohwe na de uwi a na abo so wonya ohwe a na abohu enu nti Dr. Mensa number no de di kan no 0244 92 12 69 0244 92 12 69 aha ena ye 027 11 73 551 Ejumemu laya no so pusu a obenya ye no ye 0532 92 80 95 Lesa pimusu biu ye 0532 92 80 95 ye wokotwi ye ni Guinness depot no na di hwede mu e wokotwi wo se obesi Dr. Mensa nkwa nta ho esu ko no ma be fa kai bi osofo line do be ba Tech Junction do be ba kajetia Dubai ho ubenya kai ho no na G runabout so ofiri bo ase na e ba nso a wo se obesi kotwi Dr. Mensa nkwa nta na se Guinness depot ho o mbesi wo ko nkana pumpuni mantam nso ye wura kana de Japan akompre ko na bro san na se e o Medina Zongo Junction ho o ma na FM abro san kese na se e ho no na ye di enkui
endi baby a wo bia so untimi ma na se bia bada untimi ma na se yale de ha wa ofre ye ne a ye delivery service na ye delivery free. Okay. Yẹn ayẹ de bẹ brẹ o ní akyerẹ ọhún akwankyerẹ na bẹẹbi aburokyire koraa gye sẹ aburokyire pẹ na ọmụ tua kakra na yẹ de abrẹ o na Dr. Mensa nhyehyẹ yẹ ama yẹ fa enipa yalesa ho ẹne wọn mpuntuo ho no sẹ wọn ntumi ẹni so deɛ ne n'akyɛ sɛ wọn ankasa n'abɔ nsam na ɛpɛ wɔ kum dada watete wa tuatua wa so bɔn ɔpɛ so wɔ kum wɔ edi deɛ ɛbɛka biara nka atwoko bi. Number na me de atu dwa no ya chiri kwa na ma kire no wo mo nyame pe wo magye wo mo no wo mbe hwe ma chiri kwae na ya di nura no wonam aboa wo mo na wo mo nso atumi di wo mo chite se ablante ya wo se na yire ne something ya bie a wo peso odwane wo mo nyina so ye bedware wo mo sasaduro na fe wo mo nso ade wo mo ho enti nyame ya dom a minum se dasene mesa aba ha no adanse di ebe pie chire ne dɔɔso ya na me pese me bɛbɔ na me brɛ wa ha se ni sua se nya me brɛ ni sua anka me ba ya na me de phone ya ma me se fatuam adanse nko a fruit se bibi no enti me de ne se nyankopon ayi Dr. Mensa se o how bi egu o dasani bi aso bia no o fa de how me da me na fe ye mfa bibidura no onam ye mfa moa no nyame ya dom adasene ye be san abihia ha biu Dr. ya da si bebre abrantie no ye se obedware saseduro se sasedi nachi asem a wo kan medwen ho a mente ase se ne something na bie na ne something me na me bem ne something no eye me ya e na me ko bie mu enye wa na ko bie wa di ono ande bie mu so se emu abie enti no wo mpe me se ne ho nye abrante no me ye sure pa se ne ho nye na kwensa bi ba obetimi aba be kan sa asem na kire ne se ne something na bie wono na tete ne ba virgin ama waso aware ama wo wa ba be fa emema ya mo ye made a aya munti mu honhwe wonua ba so sa mema no ne bo wo nkontafo no nzu no won so watie si na kontem no obobo na so e na wubu minua ba na kwase na wubu minua ba na kwase hwede a wo de aye obi nua ba sister kan wakoma to ye mu ate hyewo ho den efri na ko nsu bie mu kunu no wo kafra sa me kan wonye serious say won hia bi wo na akwan mu da kire so no utimi hu sa wo ye virgin no a mama obitimi ye sa o wo ye virgin no wonya aka sa wo ye virgin wo pese wo ware wie ansa wakan bi ahwe no ene me ware o sa ene ezika botokora na obetam de abaye wo ho ade owie awa wo konsa wa bie kwan no mu awie sasa ne di nachi owo nkonsa che so obaye no double road wo fa no ho adi enye fia ha enye akuma mu nsem so se mama ti adwamu kwensa bi ti ha na sofo ti ha ne wa bebu sa on fa no hu ni wate kan wakoma to ensu biem hu se wanya re chechirefo mama wa ha sofo wa ha mama abrante asem okay mama tuno fo mama wate me kra de mayedi wo kasana mehye no na asem na koye edahada okay aye edaha sa emema dry omkaso omudo ye nyame animu nokwa enye meme nyina na emom no ya na mehye odo no a mintimi hu odo kan kro no ese omonte odo ase odo nya de a edo yes eno na nipa bebre enim me pese etiefo etenene se odo na ye ka no enye ade edo okay senko odo ya ade eda na Yesu se odo ye no ka wangu ewuya ya amayen ede no ye ma ye ya na ede ye freno agape love na kowachi kowese ede ne ye no a na ye tete wo manidi ya de bonworo na ema nanom na nso wo se medom enti ye ni panti ase se odo enya dia ede odo enwuno ede ne dekura ne e paaka e beka se kakra bi fi sade a wo mpe na eba wo so na odo nti wo gima wo ho sabi na wo se abrante no wo gyene ho me pa cha emuda ho pa mama sabi na wo sa abrante no wo gyene ho
Sabi obi baba ya wakwa akofa no wo hu ade ebida onim na kwan na wo bakura wa wo no se wo nante a ya wo boa ne nante enti wo se be ma no akofa na se bia ane ka bibi kire no maame sa no kra ne moment mi nka kire ma na ewo ni tim na odi wunya na radio iso na wo be bi mu time wani wo kwa ho no wo se na kwan na si wo na wo bieye wo hu moja na nipa sabi be ma mfa ne da ne sororo etesen e no obehu se e wo se miye bie so e ma ye hu na ma ne dodo onimu adekoro enti wo wakofa na wo sie se wo do no de enye no wo fato yie maame e bia wase na ekwan ada hododo enti bia yenko hospital na nka pa bibiduro kwa nka mechire ubi so ho e bia pepre wanoa na ononom wo behu sede ebeye de bia no ye kama free say wo di kuro na akoma no ena obabu akuro ba ne ho a onima de kuro enti eja isuo mame ma be ma na ayin woman no mi bisa wa anya no na wosere se na eso da bi ka no kure na ehu boy de bo pacho mu odu nti na wu ntimi patron nani eno okoba kura na wa ba oyiwa na ye do ba kwa wase no emu no na ye do futu kwan kura wo akurase a ahyase ehwese de asi do no adamutia ebre bi anipa efa ho koba no na emu bai saa na etie me kan so ada no Thursday no ko be say bebre wa she wala she wo wie ya ono na asa sa ememe bi te saa o okasa ebi anko odowo a na we straight a opeso hu straight na 10 years nyina wono ba wudu enso opese still a wo hu straight no enso ono amusu beduru ba bi no ono so asintrase eno de yenka eno de ukoka osi hey wo bo ma ade so ugu mani mansi no afọ bi ba se no a ene ma ne soso no enchen ba bi no maame unimu hye de so ho na nsoso no oba ye ne ho aduru fi say ye mema no ni adaje a no kwa ode betete wo mama say na ye nya adaje ntine fie ne ye maame mo atete yo ye maame mo kra de oba ya papa bi ye maame mo de enko ho nya no ne ye ka ne ebeduru ho ye maame mo pa de enko ho aware akra ye nkyere yen enei eno ansema hu ba ma bi no ode ka abesi ho ya kunu no ka bi odam kakra no obedie ho no hwe di aka wo mu anka se wo so otete wo se wo kwa aware asei omu ni ebedi ko omu ni yeni da ko pe ne e wa wo no eno mbe kasa wo ka yese wo ka no na ni da ba ma ne so nsema wo kan ko enwuram enti saade no wo se ye jai na emomu na kora na nyiri wo nchen no fa ba ku mienu tete no wo ne ya ade no wa chense wei se wo ware ko okunu fia sei ne beye ye maame mu ntete ye wo fie jise ye beje adodode no eho na ne papa ba na ene o kasa ka kire ukunu se mihia wei ka kire ukunu se minuro wo de papa ba fie no eho na o maame o kire ye we de ya yesi o no kura wo kasa de be ya be ma na wanya no wo nyai wo eno na maame ni kon enya aware mu nsam ba ku mienu miensa steps na wo do be fa so no enye no na emom sai ya wo nkopepere emma sikaniu ana ba ma papa na wa ba fie no enhiremo na da bia na no ebeko eho no no tufu enye aware mu nsam ti ba man de ye ne wo bika ontumi nya wachiri de wate ka akoma to yem de de ne befa onim se we ba ho adi ane enye akoma so nsam dabi e wo se emanu hu se ono na anwene eju ono a wo chechira esese wa awusane nti ono a besane agrokora no wo die so ho adan papa na me pese me bisa se wone mama ebe ware no mu di agro kakra ana wo ware ni straight na
me yere no mfa be mada okay and no me hu no me yesterday ya ho ansana ye kwa ko na busia akoye busia de papa fa chemi mu study mo ho no o ka hwe oh that say o study ho a romance de ye but mo one fa twitwe ni kura and ya na offense brushing kura papa ni mama brushing kura Oze, so brushing, no, they all brush it. But when cheap, Dabby, one room, one, soon to one who's a quiny beer and me. Oh, quite no dear. Now, me who say a quine see, and did not per se, me train. Oh, dog, no, chuchu, I am brushing. Eh, papa. Eh, papa. Diana Manti, or Mushio be on brushing, did you want broke a crans? Oh, Emrantia ne de omunya botre kakranke. Omunya botre ho. Papa na me de pass o ka se mama. Na o ye virgin no mfa be mada. Papa efri ada wura mu. Wo de ho kan no. Eto aso no. Na ekwan na te se ne affairs de wura mu ana. Oh, daddy. Se on se se yakwa kurase a. So ho. Na se ekwan da ho. Na se ensuo to a. Ai. Oben se ekwan na eda ho no ebi ewura etimi kata ekwan na eda ho no eso edi eduru time bi wo ha omo ka se ye kobọ kwan so se kwan na de eda ho dada o bet ye kwa kobọ kwan edi no se de me ko mu na no na fi ente se first no edi ni 87.9 Kumasi me wa sembi a me pese minim se be ma no da so online no so a papa wo tie pa ye ne ye ko na otimu so wa bie ni radio no wona chi o hye ye nso wonua tv so wo hye me pese me bisa no se ai oba no o ye ne ho ade e wo fie ana se o de ko asori e ko ye wedding ana o de ko asori dem e mi hira so papa so mo ware ni nyina ababa wa no so mo ye engagement e ye wedding omo ye engagement wedding ane okay esan say me gina mu say nyame sofo ntino na pese ye de honam 87.9 Kumasi ebe to ba bi asa ni ye bura onyame asem so according to Matthew chapter 19 verse 9 o say asem binti enti obi ebetimi agya na yere ana asem bi no betima ye say ebi a mekofa oba no me hu se oba no ho ofe but ye ba fie no ebi a ompani masie ebi a wonim aduane no a ebi a oba no kra no empaso adwuma onhye da enya ade ebi a oba no openam posem opayon kobro ompefitena o se asem binti eti obi betimi agya ne yere anase obi betimi agya ne kunu no se Davida etino dia me pesa me kanyina na se omu ware e wo fie no mu ware e wa sorry dem de a eni onua be ma no oya a big mistake okay ma no ntu nyame asem entwene enya de ono ankasa epe because me hu no se ayese di wagye nyame asem e wa akire na asem no de no ho to so efa oba no koye ne ho ade wo fie esa de kwa sorry dem ni shira so ede ma no me hu no se wagya niema bebere wa akire papa waren 6 months grandma you am se nitie me onua ba am se no se be 1 month kwa omo ware wie ye edi honeymoon we 1 month echi ntifa ne se omo ware be 4 months muni na just a problem ni nyina ye se be ma no o to mu na aha ye lolom serious o jarim shaking bi go baby zana baba we kan wa no obo okwan ye se ade mu odu ena be ma wenya virgin on to ne bo ase wenya wura mba kwa akọ ne de eno ka first day so ba no so ko virgin oso odwamu wa sorry ya wa sorry wasua o osati be ma ne kura de bibi ya ye no my god sa abrantie no nso amonam emema ne bi nso pesa wa amonam ane se bibi se enti na me twetwe me ho okay edin o dia me pesa me kana se
nyame asɛm de ewura baabi a ɛma asɛm bi awie pɛyɛ eti me feel sɛ apart from bibia mu no yɛsa de ɔmo gyina nyame asɛm mu ɛna ɔmo kasa awurade bɛma asomdwie abɛtɔ baabi ɛsɛ sɛ asomdwie abrante deɛ yɛbɛhia ne ha na mepɛ sɛ mekae tiefoɔ sɛ 87.9 Kumasi ɛyɛ akoma FM ɛne onua TV ɛyɛ awia biara no efiri nnɛ ɛde kɔyi ekosi Monday awia biara no awia 12:30 ekosi 3 o'clock no Monday to Friday yɛwɔ ha live and color o pasem papa tie ɛwɔ radio so de a menchim o radio no nkoto baabi ya David aha de o de yɛn a na de asɛm na nyame bɛfa yɛ so ama de yɛ honam no awurade nam yɛ so yɛbɛyɛ yɛ 87.9 awurade nam yɛ so yɛbɛyɛ enti no sɛ wotie yɛn a ma ɛnnɛ ɛnyɛ o last day mono sɛ o pasem papa bi etie o pa futu sem o pa waresem so obi na de wafa kwan bi so a entene a bomoden a sɛ obetie program na nyame nipa a wotie me na ate me din na wo hwɛ me e wo Facebook YouTube Instagram baabi a wo hwɛ me e wo Akoma FM ene Onua TV a wo hwɛ me medin e de Revensia Apai Life no size road is already ma menko Peggy so Peggy minua ya wo ye virgin oh Debbie yenua ba se wi wadwen kyerɛ ne sɛn ya Kwadwo Frimpong na ye frɛ ne sɛn Kwadwo Frimpong Kwadwo Frimpong ni din ene ne honam ese yetimi ma obi din na ene ne honam emfa but Kwadwo Frimpong de kakra wo frɛ na wo kan ye kyerɛ sɛ ne din ene ne honam ese oye nipa bonifo ankasa ya nipa bi sei no ye mfa no nka emema ho oye bema bai se owo ebo oye bema bai se okitadua ode dwonso but eba adwene mu a ewo se hwehwe na adwene mu ye di ntina meka sa ware anya no ne se mo cha mo invitation cards na makotena se na sofo ama ya boyensem pra ne ade amamo na sofo aka kawedi mechi ni waka kawedi mechi anya no ne aware no na ye ka se de two shall be one na ka se de en na ka se ka wa sorry dem ho no wi a eno ano no ho otu aso akwa kusi wafa oba oti se oba ne ye virgin no enu enti eno ye na adwen se mekwa hwe ade a ewom ya tama mo twempena no mesi se nka ge ne ma ne kwan mo ne daaya enka onware no but essence again is stretching is a media onkoye me ho ade a me ma wo ne me nnani ntino na Kwadwo Frimpong pese ohunu ade kro eda oba na hem oye bema watem ni tadua baabi e kwan de bia wo pese oye de ode hye na bema bi sei no one day bekokwa ko gya no baabi se waye wadwen se wo ye bema wo beti soso ena wodua so abaya yika o se ade yi so wodi apem na se efeni se sebi fafani a wogina toba wo fufuo mi ni fafani bi atem o wo fufuo e de esiri mu kum ama ade ni mo bie wi a wo se emu abie na nka emu bie ye no ka ese ade na ye de boat not ye chinchim no eno ne ka se de two shall be one no ese no na wo se nka wo fa adwene a ana wo ne tena se minim so ye virgin wa adwene so a ena niema bi wo ho no wo nhye na nsoro relationship mu enti me do de na wo se me ye de boa wo ba awde wotie tiemu a agye mu wo ne so obi o ye virgin wo ne da wo ne na kɔ almost by 5 rounds wo wie ya wo se na ye menam de me nsa be rewura mu ana ye misi kofia mu a one abaya ne bedaye de na Kwadwo Frimpong se Kofi Frimpong keka no meti nkyenya na mebufu we friend ho bema owo maami wo fie owo papa wo fie owo abusu panyin wo fie omo hya se ntunifo na maami fo no omudi duku ebo omo yam no Kofi Frimpong se Kwadwo Frimpong no ne maami onchen wo mo
Ebusua panyina wotena mu meye posters. Eya amanfo ayiye no. Kwadwo frempon on chance nebusua panyini chance ebusua panyinfo no. So we ofo nsa na wakai wo de. Osini baby, osini ya a virgin. Osima wa what did Gina ni akwa jano subun. Within 4 months, what my buyer yet and you sir, Sankani near ban noa, Kadiodi year in Quadibayano. And you saw my gay yiti, Sankani near ban noa and Quadibayano. Make us as a Kagan so Baka say, a sense would take you soon to meet me to our and should be ma. Quebec again say, I then a winning so a virgin or I will be on your virgin. Yam a member of Barnaso. Oh, you're virgin. I don't know soon poor beyond a virgin. No go poor beyond on 1 wine and 1 sate. 1 wine and 1 sate. Now I go fan. The other way on or the way we. And my enemy so I may a virgin. No one who lactogin baby. Or tisa ya warrior. No a draw tobacco. No a vest tobacco, brazier tobacco. Or some may acquire warrior nibi. Ya warrior when you for so. Stop begging me about mammy and tour with the shokakra, Mr. Obano. Obi o ye virgin bia wo ye naive. I da say o kwa warrior ye nware no. O ye naive, onimuse. Mommy o ye naive. She should have asked. Na ye nchire no. Meba obi o ye naive no. O ask why. Why you be bisa? Obi also bisa oni namfo. Oh, mommy ende o ye sade bia o me yo musa. Debi. Mama obi ka asem bi wa. Aha, o say. Say a man wo yibi. Aduro bi wo ho a omo de form ase omo ye virgin one ne da moja ne beba no kre enso so no a wo be mienu miensa tie no kre so no anya virgin na danfo oba ware ni bi a wawo mienu yusu bi na ekunu ne da ye kra no na wa ye virgin ama be ma no kra nso ubisa se na enkra mienu odo ombefa he wa ye virgin kokokoko ebepimu sa osu ye virgin na sa oda da obi ba abra wa wo mienu a wo ma mienu no eduru mfimfin a asem beba de obi nso se lady no se Tuesday abrante ne ba ono nso so wo secret bi share mayen se wa date da na be ma no nso o de be ma no nso be hia ne ha ai asema meguso amano kan meguso ameka na no anu no ya pesa maji adi wose obi abema no ne no aye pesa maji adi ebi abema no na eye sa e ma ye nti sese asem bia na ye de to ye so ya na me say fa wanu si na me nko awade wo ho enye by force enye race enye competition enti se obi kobi no wasori ama o bag so sa wo ye de wo ko because enama for obi be fake love ebi na ebi ye nua bai wo hu ye yi ebi na ohu ye no ebi na be ma ne no no ba otise oye virgin na no pese okohwa de kra ewo na ha mu enti aso se odona kwaku frempon oba benada o menya asempa enka nkire yen enye sa agye samiame ko magazine koto 15-inch boat o se 10-inch boat na me de screwdriver ka ho e de mano na ya wa tight knot ni nyina ansa na obete ne ho a wate ne ho enya sa yime ntia se odem ha no muda se nyame ya dom na se benada obeba mesi me ko magazine me koto 15-inch knot na mato 10-inch na me screwdriver aka ho se papa je wa he na sofo wa he na mama wa he wo de nso beka se wo mpene ye nipa nan ye be yire be ma no ama wo se wo tight knot no boko beko bebi a chechira aboa no ehwa ni insane ye jano mo jano kra ba ye be sanje obaya papa je obaya ekwan no mu bia be jai no it depende the thing say me take again the story no yaniki virgin on answer ene mema na ba no ti se oba ye virgin na obi ani gina ho bema bia ne pene se enko be ware oba oni bema bia nhia da bema bia pene no what you say enti ama emani bi e the virginity es come mema no gay asema okay oba wo ye virgin e ba ne say ena wa ware na eni mrensanti pi wo se wase bie there be na say no Eriki girl no or the virgin es come be man dey jaware send your kan your money bia
omo she dey use to niama and vagina steaming vagina tightening enura wodo obonso gumu adi nchire gunso boguma nso nyuru ama na che my queen sida we hear the synchrony bema nso nyuru dey na hu we omo ye no dey bonso gumu abebo so miensa achi enti bema no ewure mu na fe woni ne da no atwere to kwa ha no atwere to aba ha no atwe kwa ha no atwe aba na akosi baabi na moje aba o say we break me virgin me anka say ya what's coming on mimi who say e bi na get the boy no o say o mo ye den obonso guma nso nwini obogu de nchire kakra tum wo boguma bebo so miensa ache oh ma papa je pasa na woni ni koda mo twetwe no na me nye ampa me virgin me nye bi da enti be ma no e ko no twetwe no no aka ne na bo ho sei o miem no twetwe to ko east no da about west or the corner of east no da about north west enti se sia no na ko baby na moje ba wo break virgin be ma no say dream say ampa me nya virgin afa ye kodu ye ni modu busu mi asa emu abie uye home use virgin and also ready made get ma ye hu mi busa no o so ye virgin green one ni bi yani ka nya no kre me doubt no me doubt ne pa say te virginity wo hui wo she nipa no ne kasa say nya o kasa na wo tie ne nsem a wo ka no de obi de be wo wani mama nti wo de o hwe lady na wo gi ni di so ye kan ni di so ye virgin fi so ti ha kura no me hu say onimu hye mi hu sa free ni mu queen ya ware no wope o the virginity akos kame boy na ja ware yani ki ema on oba ya ema no yo o man fan say ema akoso kuma no obubu ahodo won say medical catch you say ye o babi ni ye de eda ho ketuwa bi na bot sa atwemo no eno de ye bo ho kakra bi sa eda ho atea eni ho ba ko ho no ma ye fe ne vagina curtains eno de queen ho pa vagina curtains no eno abobo aguso so ati asem enti se bema wo be hye obo ye vagina curtains no me expect say nase no ewe ketuwa bebre ama usa ene naturally e wo ma mitu me man so for kakra me expect say ebe ye asere be chi bebre ama usa because akata ho ntoma say ntem ka say vagina curtains no na ase akoso kuma no say me ka say okay oba ya no enti eba ne sana uko show oba sana who say your types wom but me show baby no kuta vagina curtains why do anya careful we because emema yusu na ntina ayesa but naturally sanity them catch you say be ma betimi ehun bibi wo oba ho no de gina so bu nukwasea but na oba no so no e sana ne ho ye den etie ene e be ma ne foto no na se curtains no e kire se wa yusu ho I say we yusu ho but enya sa eno no ina majora no out asembe nkura na yes wo say ina majora ene outer majora ina majora no ye emu ade no bo say anything oba bi o gina ho a hu ejapade e wo mu nya say eteka no ye de na hu sa ade nyine o say yesua de what you say yesua yes wo hu ba wo sua yesua what you say yesua so try bi kakra fine what you say but girl when the end exceptional o say hwehwe mu yie ada say o ye already made and I say home use virgin or the second hand ask me guy na dey age aware ko me doubt no se be ma na de ne so krampo no a be ma na de entimi ni emretie wa mu na wase abie se be ma no so na wanya virgin wan so na wonni ni so baby okra se wan sori ankwa ka me bebi sa ne nsem obabi wo ho pa de ede ye ka no eniema bebre wo ho a etimi ma wunya sa problem no opade ede this sweet wonye this sweet dodo ade no onim na ho akora I 19 make us or naive too much I say ice cream ni kabo o si anwura tofit kabo o dabia niema tofit sise na nu moment your bible a no 10 million ko betimi di mu 5 million ade ade kwa wo je ice cream dabia na nu ma ye ma eno soso ema wase ebie na yi soso me ba ebi soso ye yare a ye fre no de poa obu a na ekuro enye wa akwa ye nse morue ya esise oba bi betumi de ne nsa ahohoro na se ama ne more etwa no na onim na eno so ama ne kuro ho na afi osone ene kuro so hu no aye ho ade ti ebetre saa na otininsuo no otininsuo oye virgin ne de nti ada ne de onya no se de ope but a few okono
ne odepo ano ebeda ne ho adi eno so eye fat pa ena yemu so oba ne say oye virgin all right bia no nkasa de ne ho di agro eno so wo yes I masturbation for so oye virgin bema penetrate ye no ono nkasa de ne ho ye den edi agro ama na se kwa kwan ye den abie dada eno so wo eto so busa oba na mame wa try dem ya ne ki say eba ye mu nyina mu gina bema no so ena mo kasa na bema no na ena bema no na bema ama ma oba na be miemie nani ase e wo show no so no o tie tie o da so wo se wo do oba odo no na yi na di na ya kase yare mu o ohaw mu o amane mu ya ka na sen ya ka na kwa ena me say enye virginity no de call ya e be na ka guy na nware no yes enye virginity no de call ya e bia na guy na nya den anware no yo ema bebria omu nkomodie mu ema bema di omu nkomochi etimi ware wo mu okay bema ne hawa usini di komo se ne usini ne kasa no otimi gina so ye den e de ware wo ma ne hu se me kwa me si so me mfa bema bia o menye me se me mfa bema bia te bema ne so menye virgin ene virgin ho den ne menye oba o ye virgin na metimi ase na mana pe ama na pene ne ho ofe ne ho sisi ne ho so no so timi bibia dia na virgin ka o de nyame ahira me ene wo se pemia me kodem kwa ne ho ade e no gina so do de ye ne ho ade na woni wa train ni 6 months obi bisa asemi wa hana minima de cross yi wahu virgin or ye cow girl Akuma FM virgin or ye cow girl say o say girl na ye cow girl mimi sa no so ye virgin or ye cow girl na ye dey say o say your cow position or honum what you say sex position cow girl eno wo honum chese onu nu esi so otimi what you say wow eti busane say sex position a guy ne dey so otimi gini nyina ogini nyina na obi bi sa wahu virgin or ye cow otimi gini so otimi di nyina ho nyina wanka no ha say say wo na there be so ye virgin na wo no say obi o ye virgin ye di wagye watimi age wa monsters aho de nyina bi eti me doubt the virginity no me doubt get the virginity no me doubt no queen me doubt the virginity no me doubt no enti me believe be mani bebre because a man bi wo ko mo fa so a obaje kana wo kama mema na say me nka ma mema ba me che say onu no de ne de yaniki me doubt ne de no mama ntwa me homra mo the virgin no wia mema no dodo oye virgin ye da se yati ye nton ade mra virgin abna na ware ye nche ye ma 87.9 Abrawo ye virgin me beton ade me be suja me mehwe nkwem wo say se me be suja me mehwe nkwem wo be suja me timente ntima asem de unyia no mpacho na se wadaro me say wo ware na wo ye virgin me me ma bena ho asem na aken me pacho ai na me metumi aye virgin sa ye nton ade thank you ye chiete foni na ebioma haya kuma 87.9 FM asumie akoma mu nsem dwumadie ena wasogu so awutie wo ba ya watena se eno ti dwumadie na ena hyehye so no ma yenkai mo se dwumadie bi sei aboafo bi adama ena mo so yasene e wosika femu ene yetimi edo sommo enti yatena si akoya sede se ye bo mo dwatande no ho dawuro na wo so ko adwaman so wetimi ahwehwe wo mo na wakotobi eno nti 3p garlic mixture aba adwaman so a wo mo som Ghana mine sumpa P-Work natural ena akwakofa edroyi ede aba 3p garlic mixture yini na yinim said garlic esi buome nipadua no etumi ekoso etimi boost immune system na bibia eye kama enti se high blood pressure ena aba nipadua no mu a 3p ejina kono a obetimi aboawo ena ewu oba wuchima na se wukọ mfichira na wote ya opa ana wa hie ewo uchima no echi a 3p garlic mixture se obedi wo akejinimu na bibia aye kama ye beken obisi abna
wo de wanka me de no enti aduro no me no mo a entumi emwa me ba cha wa me mu pharmaceutical shops ni nada eduro no ebusu wo hono ma wo pie mu wo hono ma benya bi ato dan herba eka ho Misty Herba Colenac Apidank and Afei Angelos wo mu na eka ho nwe wo mo etopeten ema bibia eka eye kama shana so vitamin C ewom enunti eku nipadua ni mu a ene nnuane no ni de se pinso number ye first so na Afei yakwa kopa bi ato enie 0248928824 0201000021 shaminso say 3P garlic mixture no bottle no glass and ti se hwa paise kunkro na Afei ahensode no yede bibi kokko na ede afa ho na garlic kokko nso yadro ede ato bottle no ho se de be ya ebetumi ahye ne nso ma na wo ya wo hu ya wo se 3P enupa ni bi na ye ka Congo ointment nso eboa na de rede no eno ne ede gi ade enti obae ma wo rede no enhia ho na rede no enkasa wo hu obae utimi se rede no no kama fine power de giade entintina ho ma hona mani sansa enye yedie no emfa moso obi nantema propro se tiemi me pa cho Congo ointment eboa ama sade ni nada yi ede efi ni paduamu medical yakase o man mu ba bi eton heba ene pharmacy bia shop no ewo no bo eduremu a wodi abisa se abna de pase Congo ointment no etimi etu hona mani sansa ade bia no a ensem fata ema hona ni enye kama ekro na atoto ni paduamu mu ba ma na kura won fra no so pe mini aba ene de ye ntina ho no me yakoji Congo na aye dware ye de afefe ni padua no ho ama bibia nso aye kama me ba cha wo kono wayira no abomoden afrem 0249017101 anaso se 0204616161 ento amaimu Herba shop ni nada aye ma wo se ama ma ne meme ni nada aye emensima ankasa Alaska Star Enterprise ene tonsa ede fremo Alaska Dorumenti abroche na abagane ye mu bi wo hono man ka abroche si ebehuoni gise yesu na so madara ma wo munyemo makofa abani nada Germany Canada Spain USA France Italy Denmark and Sweden na niema yi nada Afriba enti wo people say efe bode ma na teyiro eno ankasa frefre dom edebre wadwuma mu hono Alaska for ena ediaba enti ye offices enko president ufie mampanyini wadaro ma wunya bi de fam hono mo ebemo aye guy Afei restaurants ahodo ni na banking halls schools any recreational centers ni nada yede Alaska Star Enterprise for wallpapers ni bi na fam ho na bibia nso aye kama eno achi wudo nti yede bed sheet papa yede so utimi se bibia we fili trebren amani padua no nso aye kama blunt curtains ayensu will be original curtain bars papa TV strip lighter ebo TV no echi a man nkania say yiro eposi chemicals eka ho bi waterproof chemicals na face stickers ahodo a ye de siesie fie de siesie demo ma wabontene so kama no eno bi ene ye de aba wo hwehwe ye kira kwan Alaska Star Enterprise no wa Mrs. Anoche Plaza edan ni mo ye ben Prudential Bank anase Prudential Plaza eno ewo Kumase edun ye to ho se na afa retail enema ni nyina wo betimi afa yen ewo number yi eso 0554114878 0268419596 afa ye ko Charistic Ventures na ya kwaji wo mo enupa ni bi Charistic wo mo adaroma ena Zahara Herba Products no wo mo dia ba begu edwaman so enunti yeto ama bibia aye kama ene edwuma ya wo ede bre aba beja ni padua no so enti se de nkrofo ye edwuma wadere no hunu so a Charistic se be Zahara nupa ni bin enom na bibia enye kama se de obi betena ase se waye virgin na ni kunu ni hia ye ne wose emu aban no erema ne mani ni nada ha dwene na emunya Zahara enupa na ebetumi aboa ahemfie ho bechi kuma bi na ye fan be ma ni wurama otimi se wo hye dukurom na afi wo susu wanigye etumi awie wo peye afi yade bi aba be hinta wo nipadua mu na menyade so mentia pro ema wo honam enkekensi wo no Charistic force beji Zahara yibie na bibia enye kama 0246348334 0248569335 afei Emas Global Link Limited wamuso ebi akejinemu medofo wasebra no nya odade anoma ene se de bukatafo no wamani ese de abede no wanhwe ye na usika no ekodi nsabone nsemu a waso betimi aye hye ewo krom ha se eno nti eye woni swade hunu sa wo betu kwan akonkrofo aman so te se Canada
anasa Schengen states ni bi etese Germany, Netherlands, Italy, UK, Australia, New Zealand, Mexico, Brazil ene niema bia eka won chese countries akese say we nurse ni we midwife we pharmacist, lab technician chese allied health workers ni nada ye tonsa e de afemo afemu amwo apomodin ahwe ye abanwuma mu no mo ena Emax e tonsa e de fam say na say de nurse fo no eni acheche fo no etu kwan no won so betimi akobi entisika no aya afabra Emax fo ho na afei yenya visa ne ho hyehye emfama wo entisa wo ko ho no makwa ye adwuma wo ko hia de e de aye adwuma ha bibia wo ye bia Emax fo etu now so juma de no bibia aye kama ma wo mfie so won ya sa connection we connection mans for no wo mo ebu Emax for do mo ye legit enti sika no kodu wo nsema wo mo behwe se adwuma wo de ahye won nsa no obetumi aya ama bibia aye kama wada wo ma wo nkran na wutie me anase wo nipa bi e won nkran ti wo de information we wo to e de amane na ene ne nkran fo mu ntie eye wija White Cross ye ne West African Decor House eno ne wo kaswa kwantempo no so edi anim Kumasi for ye asafo Senate office no ene no ehwe ni mom 0535823871 0205874034 afei so Abozo Heba Clinic ye nipai ye didi na sabi he ade no se ni ye di asia amesa se baburo crackon se ye ni di abano ni emfa hahan no ensa yade enti se ye na se me ho mfa me abusuam ntiapo a Abozo ntempa no mato de afre wo mo sanse wo mo ene de hahan behwe nipadua mu na aba bia yade no akwa hinta bia yeyi de apie wo mo to mo boase afa nipa wo mo tirima bobewo enti se de hahan no eka wa yade no ye hwan wo bedwane de afri nipadua mu ama ho ato enti se tafo fever Abozo sebra Johnson mu ohawa bem wonu wa bia akwa kohia ase ho ebo ho enti ekoyi akire yade bi aba Abozo efewo sisie no ohaw bi abemu ayabra de ma ne mpokra ne se be ma wode bo so no asane no de ye na wonya fan yes akra usika nyi akono enti tuturumi ke ne fo ni ekire mu Kumase de chemso all the insurance junction ho ene ye woni ye Kumase fo de no enkran sho eye kwashiman Kumase fo monyemo number 0553417752 enkran kwashiman fo Monsomo number mo first enye 0241750282 ye ko dance luxury villas ni akwadodo ho me say enye sikani ne yonko eni premani ba wo eska no aduanum na afa ba bia eska fo no enenam no so betimi du sika fia bi akwa ne nam ho na bibia ye fine wo mo ka ki ya yenhwe wo ka sika ye de ebeba enti dance luxury villa na etonsa ede afa wi nyame ya doma weekend ne ebe no wachi memini kwasie yentena fie ho ma sabi efie no eniema no afunu yen etwase ene abusuani ni nada epie enti so wifi wonso so husband sanefa nkoda no eka ho sanso mo apartment kama abusuan no monam senkura mo betumi akom na ebo ne de fie bi se wo wanu wutua betumi adwodwo ho e de awo ho e de ne pankoa enso ene wo ho na afen so eba ne hotel rooms na adwonko emu ye fan yankasa yesiesim tu be no anu atade wo ba betene mo adwodwo ho na bibia aye kama restaurant ne de enuane adeda de na ehwefo mo na paise tra ene de ma won internet cafe no betumi aye photocopy printing scanning wo document na ya fa ko ho ne ko scanning na bibia enye kama wo ko wo frashe na apesa wo ye gem kakra na bibia so eye kama na watumi awo so oba na eno so ye wo gem wo ho no ma ebetumi so aboa na wonim say ye laundry service no eye same day pickup enti woni ema no sabi dia ye fi no fabra eda na ye besi atoso na ya bobo wa de fine ede ama gaming pool enso so etuatua bibia ebetumi aye kama dance luxury villas fonko a ena ema wo sa akonya mepa cho ye wo special package ede ma awafo wo mo eba bedi honi mu enti minimi kuno dia ne sa na ebetumi atwantre se wale last week no na cha se yetimi akwa kodwoju ye ho sa wo ho ama bibia aye kama Kumase tano so denchemo so ena ye wo ye ne Ezion Trinity Day Care School no ena ehye enimu buku yen na efre number we ebuku slot 0579 900040 0249
080272007 time herbal mixture efro edro no TIME time wamo ena etonsa ede efro se na yade aba no stubborn madede fever nom time wo wanumu na ato wintimi ni di time wo honam ena enkoye time immune system no yen support no ma wo time esanse na bibia wo ye bia wo de breto so enen enhyehyeye no so ekoye enti time for se brain esanse wo mu no time wo ba be nom na afia ma bre na yade ni nina dan so etimi atu e de afri ni padua no mu heba ene pharmacy shops ni na no enwo no ebuso 0244 417669 0244 417669 N17 Lounge and Restaurant etonsa e de afro wasi kumase premain for e wona mudidie enunti number 1 restaurant a we wura hono mo te se de otu fie sanse enuane a eba na e finger licking me say eje uboro mu a be se na wotwe wo huru mu kura na enkoye sanse duane na omode ma no e correct ene ye fufuo ne rere akukọ nkwan de nkwan na ape ko N17 Lounge and Restaurant na wo mama unuane de wa enuane pewa nkwan pewa na wo susu didi efidi wanum mani pastries ni so meat pie eka ho fish pie any cake ahodo burgers ahodo mrofo no momudie mu no shawarma ne pizza ni na ye ko ho tilapia no enam ni bi wo ho point and kill wo de won sachira ni ekunu ni de amon ya spice ho ni de potato chips aka ho na chese bibia nso so aye kama ensa ne de nyem na meka be de aduane wo de na ensa ni ho de workshop enti wo wedding wo birthday wo business conferences wo program and launches sorry mo services ahodo funeral receptions ene ni ekeka ho ni nada ma wa mo enya wo guest ma ne nuane no emfa nso mo se de be ya wonye nim guase Kumasi ha ye wo Agric Junction kwada so eno e wo asantemontem hakuropon Kumasi ena ye ton ne ma no e de aman eda ye adwuma e ye dwada ekosi kwasiada anopa no ndu kopem se enumre bebe se tun titam ya bebo e de wura hobia enuane ni bi e wo ho me pa cha wo kono wa yira no abomoden afem 0530668585 and also say 0542787278 obaya mami fa wenchim na men sorry grow fire dende grow fire herbal tonic moja drum super me pa chon onipadua no be grow fine na wankasa so why fine e feel trebia wona mo atimi se oba mu nie bibia ededa na kwan mu fine a e grow fine herbal tonic e na ebo wo sa kwan ne so me pa cho grow fine de yete wo mo nka che e na ye nimunie ma wo mo eye enye mojaduro na wo benu mawie wafono atoto se ya wuno obi afna wo se na me de be nie me pa cho grow fine de ye hwese we gaining weight at the right places enti wafuma me ye kese e ma wo to enkemia enti grow fine enwo no e na betumi aba wo didi no na chese kese no so e hyehye wo nkakra e na kokro e na ache wo se nkrofo kodai wintimi enna bi e wonsa no wonan e na ye tisiriti e de ni si wo mintimi ni wa bra wa ba akonhoma me fa cho kwaji grow fine herbal tonic no na wa mu entimi mo enema e ye de edroin mesin niema eye no enyasam ketwa enutimi si herbal colenac would wani chemu e was smart herbal Freddy Mens apidank e na pure wa mu ni nada e ka ho bia enoi yato epeti a ye ton me pa cho bomodien na efre e wo number yi eso na enwo no wonsa entumi enkabi 0244596532 grow fine or say it will make you grow fine abna me dasi na virgin asem no ye be ka na echiri be ba cho mate ye be ka na echiri mate mame abusiafo mame mo akwa ba bie mu embra akoma 87.9 akoma mu ensem so mama ye ko na efutu sem etwa to a wode ma abranti e den ya Tuesday nyame adoma ne ni be hia ne ene etiefo nso ninkra na ene de wunim se ene ya ama se enu poni ene de ye ba se nke be da ye ho adi a kire wo ene ye intro da se ye ni o intro se ye ni abai ene ye ba ya baba we sun ene ye se ene ye saade a ye enti no ye kwei den na wo ke twato yo
meda etiefo nyina se na omumra omo sei ema akoma FM na mesre se de meka no se bibi panam kwan mu ba enti obi bia nka nche na damfo obi nka nche ni nua ye mobon krofo amane ne ma santeman hu se ye gina ye yi ye ho agina ho ama wo mo sensensem a ekode ye ne de enye ye bepensemu ne ye di nokure so ama wo mo tu kwa wa asaba mfa nse dem na nsu yesro se fabra koma FM fabedan yen ne beka wasem amaw na asem a meka che kwadwo frimpon se wo yonko da na woda nti wonhwe bibi yi wuntimi nkofo obi ade sabi na wonbe to se no de wo pe na won fancy ho na wonko na se oni di party kra na wafom wo yemfa ne se de minua be ma je ene eka say bi kura wonye virgin aso ye virgin na na meka no odo wo se wo do nti na obo ka ware no fache na ebom no kane bata wo ho na pe aduro ma no fi se ema no me ka kire ye nyina aduro efre ne pepere momfa mom ho ban noa na wo sori afache fridge mhwewie nom yare wo so a ebe kwadwo frempa brada na ubesia wo mra no ebema wa adie akabo musa yakosu ekume se wonunum wonu anunum a ebe yi fie wo ho ebe kumkro ma de kro wo ye ho menua ba ekro wo ye ho pa se wonunum ne ema eda esane si wase emma ho enwie peyo ene mema ye nkrofo bi a ye mfantu ye hofo ohun ade na ekyerente saa onu oni adaje obedwane akope baabi bi wo womo asemba ko a eda wo mo so no na emma wo se ema yani eda ho ntisa da bia ne omu benya se de ni kwadwo frempo anyam nim se benada wo mra no kakra ya kan ne ne ema ya kan no obehu se abaya no bia nye boa payo bia yare bi wo ne ho to obeboa na aware no o ma toto opebe bia koye na duro na aye kama me kura medical kire duro ni bi dada to oba ne so mfantu no hofo enru brada na aka atwum ya single road ba papa mame ye koi eden na odija yen oh in fact enne no the edikan no meda akoma FM ene onua TV foase amse nipa bibre ana ewo kumase ha a mwati wo monka mwati wo mudin o mo bus station ha ebe program but manage mani so say wayi me say adwumadie yi mo de me ka ho and the edikan no meda eye manager antifosti meda na se papa erade onhira no na erade nhira mpanyimfo nso a ewa ha nyina am se masim tiawa me pese meka ana se ahaidie de ya futusem ya de bemawo de ya nkyerɛkyerɛ ya de bemawo de ya nimka ya de bemawo kyɛ sɛ adeɛ bia ye betima boa amwa brabɔ akoyi na ayɛ nkɔsoɔ no ye begina nyame asɛm so de enim wo nyame asɛm mu bi ye betima boa wo no ya de bemawo eti maha enye ofie na aha enye baabia de bia obehwe programs enti awia bia no from 12:30 afternoons kosi 3 o'clock no ubehu ye live and colored enne introduction keke enti introduction no kra na hu ne sei dia enne me kamfo de mo obi bia say onua TV ane akoma FM de no size the road is fantabruta clear Nikki Nana asante mayehu Ghana mayehu yebe kukuru mponie na bedu ya pampem medical dame wo fa Kofi Asante ase na ma fosti wodim se media general konwa bia so me wo fa Kofi Asante na de metusi so sa wo ho ai ene ne wabo watena se anesa so anso na eno na eja dem ma fosti mpo de me friend mommy dada medana se na mo hia kone obe ne den ya de me kan se pata papi to ye de mra ene ero se kwadwo frimpon nyankopon de adomdom yen
na se ebenada otumi ba na oye ne bokwa yesusu ye be ne bokwa ma no ba se wanya ne bokwa se de mekan no sempo etwa se menante from asokọ ha to magazine na me ko busa inches are not no de se de sizes bia sitie na me de mia me bottom ska beto agu ho na mato screwdriver aka ho a oba no ye ne bokwa ya me ni asem ba se wa mbe ne bokọ no ogusu be ka se watom a na udi die hu emre o mene na udi ayi na se eno so emra nye dia na bedi ni sa bedi nti so oba na so ogitum dia ye ni asem anye sa ya just akuma mu nsem kono bo se ye screw ade no Papa J me fresh boy Papa J me fresh boy Papa J do say what or the virgin has come obaya no de won say ni nyina mu ni ye mu ni yepe enti ye bon pa say enkodu ebenada na kojo frempon emra no na bia sofo mode o mon pa ebo ni akwanche be gu form na o matimi aka ama asem na kwato yo hwe Queen Sabi kwedi ka ma wache oba na duro wache ne duro enti oba na fisa break no on try say obeyede obeyisu na emwa ye empower jaye enu na program we ho no asem ne ba na ode aba na mpanyifo atenase aka ama yie ato yie enti bibia ni a mon try say mode mo asem beba ade no kwani ye beka oba yi ba maka no kra kire no wati ase enti no ye hwe say maka ne de me madwe cheme na maka no ya ne ki de me madwe cheme na maka kire no ba ye beko no mu hya mema na mo mema no hu no kre okay wati ase wo yo ba wo ko hya bema ma ne hu no kre wo ba ma ne hu onye veja ma ne hu anya say chire no ono befa no na sa ne ba be piepie ba sa wo disappoint no enti no yesre say wo benye problem bia wo de fabra eni die mu eni hobrese kwa se beka ama bibia ya kama ama sunjwa timi aba nuti na koma mu nsem no the new force what you can sabri me che obia ene me betena asi course amenya yani ki show no ano den course amenya pa ni text messages ene Papa J bia Papa J oh am so yeah baby ya ba beduru no ntino mun koso na muntie Monday to Friday ya wa ha se ye beboja na mo eja no ye dey solve problems nko a yeah da si bebre etiefo na me kai mo se wo how bi ana se wo ensem bi se bi ana se how bi na uhia moa eya frɛ 0530507849 ope anu yie bi ama won se manasa wo how bi opesa wo ba ha opesa wo ne ye di nkomo a frɛ 0530507849 mehu se lines no aye hyepa etiefo monfan cheyen sane ene eye introduction ninti no yentimi emfa course na mom e free nyame adoma Monday ede kono phone lines no eda ho mamo ye be bia tumu na nso wadwe nkyere no minim sa brantie nkrofo bebre wo bash no mo bash no na bash ne be ye da nyame adoma Tuesday ono abetena ha kana asem wi a na modi ni nyina aka ho na modi amemande oba no nso sefata no na modi amo no nso nti monfa ncha me pa se ene ye ntimi amfa ofrefo ebusiafo meda mo ase bebre wote reverence a apa life enka sanso so ena oti oru ayire Queen Sabi Debra Dabranka enso enka unim no wo movie industry no say friend Queen Sabi ote fresh boy Papa J enka ote Nana Ajua Peggy AMS Peggy ote ononso so nka production team Nana Bila Kantanka Spatus Kwejo sa kodie Facebook no Nana yawo ena Beluchi Rasta ahofemi a metina adwemu midin ede Nana ya owusuwa bempa mepacho phone lines ni biem uhia emwa anase wo asembi sabia eya frɛ 0500505079 eye twamedine so mame Nana ya makra onyame adoma Monday yebehia meda mwase Akuma FM 87.9 Kumasi.